دما خوش به بینرین هجا ایرو 19 هزیران 2021 ج روزان روزا شمیه بویر او گشتن هری سرکه او هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی حل بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکتن دما خوش ببینرین هجا ل ایرانی هلبجارتنا 13 آ سروکماریا ایرانی پیهاد هلبجارتنی ده وکه دهات پایین سروک بری داراز ابراهیم رئیسی بو 8 امین سروکماری ولید ل ایرانی لگوری دانین نفرمی نامزد محافظه کار سروک بری داراز ابراهیم رئیسی بو 8 امین سروکماری ولید سروکی نوانده هلبجارتنی یا وزارت کاری هندرین ایرانی جمال اور به داخل که چاپمنی راگاند کو جه 28 میلیونان و 600 هزار دنگی حتی اشکره کرن. نامزد محافظه کار رئیسی 17 میلیون و 800 هزار، نامزد محافظه کار محسن رضایی جه 3 میلیون و 300 هزار، نامزد رفرمیستان عبدالناصر حماتی 2 میلیون و 400 هزار و نامزد دنیا محافظه کار امیر حسینی کازاده هاشمی جه 1 میلیون دنگ به دست خستیه. نوانده هلبجارتنی یا وزارت کاری هندرین بکار آنینا دنگان لگوری ساعت هرمی هفتان حتی 12 شب گوتبوی دام بکر لی افیک حتی ساعت 2 شبیشی درش کر لولاد جبر و تو کرنا پرانی نامزدین هلبجارتنین رفورمیست بشک مزن بریارا بویکوت داو نچو سر صندوقان ایرانی خودی 5 میلیون دنگ دیره تی دیار کرن کو 28 میلیون کسی دنگی خو بکار آنیه. بله هر ریل پیشیا ابراهیم رئیسی هاته و کرن رئیسی جبور رژیم ایرانی کسی که کو دهات آماده کرنه ده تواهی دیروکا وید جی اویک به آوه که اشکره تی خویا کرن که ام کمه که لدیروکا سرکمار ایرانی 8 امین ابراهیم رئیسی بنیرین که رئیسی پشتی خامنه تی فکرین که لجه ویرونه کیه؟ ابراهیم رئیسی 14 کانون سال 1960 لباجار مشهد ایالت رضاوی خراسان جدایک بو. رئیسی پشتی شورش 1979 ده 1980 کانده وکی دوزگر کرج دست بکار کرد. ارکیوی پر بلز بلن بو و دیدمک کنده لسر کرسی وکیل دوزگری گشتی یا تهران رونشت. ابراهیم رئیسی به فرمان ریوبر شورشگر آیت الله خمینی دو کمیتا گو سال 1988 ده بریارا داروکرنا مخالفین رژیم دگرتی ده جه گرد. رئیسی یک جچار کسین دو کمیته امرینه گوشیر دهات گوتن ده جه خود گرد. تی ادعا کرن گو وی دمینیزی کی 3000 کس هاتن داروکرن. بلندبونا پیورا رئیسی یا پشتی مرنا خمینی و سردانا خامنه ایجی دوام کرد. ده سال 1989 1994 ده وکی سردوزگریا کوماره یا تهران کار کرد. ده سال 1994 ده وکی سروک سازیا کنترول دولته هات دستنشان کرن و 10 سالان دوی ارکیده کار کرد. پشتره ده 2004 ده جبو پست آلیکاری یکم ای سروک دادوریه هاته ارکدار کرن. رئیسی ده هلبجارتنا 19 گولانا 2017 ده لپیشبری سروکماری نها حسن روحانی وندا کربو. لجاره کدن رژیم ایرانش بو رئیسی ارکن هیم به باندورتر درخست و 2019 کر وزیر رای دادگهه. جبر رولاوی یا 2009 ده داروکرنا گرتیان ده مجدار 2019 دولت یک بوی امریکا او خست ناوا لیستیا جزایان. رئیسی تجاری تکلداری بریارا داروکرن گودایی لپیش گل داخویانی ندان.
ابراهیم رئیسی جهلا ارتشا پارێزبانی شۆرەشگەر جی پشتگیریەکە زێدە دستند. تێ گوتن پشتی خامنەیی و ابراهیم رئیسی لە جیهێوی وەرە بجهکردن. بله هر ل پارێزگehên فریاب û cüzdaniyên Bakurê Efxanistanê du navçeyên din jî ketin bin kontrola Talîbanê. Talîbanê jî ısrara dewleta Tirkiye ya mayna li Efxanistanê red dike. Berdevkê Talîbanê mayna dewleta Tirkiye li Efxanistanê bi dagirkeriyê binav kir û bank li Tirkiyeyê kir ku da ku di zûtirîn demê de ew ji leşkerên xwe ji herêmê vekişîne. Li Bakurê Efxanistanê di navbera hikûmeta Efxanistan û çekdarên Talîbanî de şerên dijwar rû didin. Di daxuyaniyekê ku ji aliyê berpirsên hikûmeta Efxanistanê ve hatiye dayîn de hate gotin. Çekdarên Talîbanî êrişî navçeya Hoca Sabzapoş ya Farbay kiriye. Di encamê de navenda navçeyek hede destê Talîbanî û gelek hêzên ewlekariyeyên li herêmê xwe ra destê Talîbanî kiriye. Her wiha çekdarên Talîbanî navçeya Mordiyan a Cozcan jî xistin bin kontrola xwe. Di encama şerê li herêmê de 16 hêzên ewlekariya Efxanistanê hatin kuştin û 14 jî ji aliyê Talîbanî ve hatin girtin. Tevgera Talîbanî jî bi daxuyaniyekê ragihande ku navçeya Hoca Sabzapoş û Mordiyan ketiye bin kontrola hêzên wan. Di nava du mehên dawî de jimara navçeyên ku ketine bin kontrola Talîbanî gihiştiye bîstan. Li gorî daneyên netewên yekbûyî ji sedî 5 heya heftê xaka Efxanistanê dibin kontrola Talîbanî de ye. Talîbanî heta niha ji 407 navçeyan not xistin bin kontrola xwe. Li aliyê din, Talîbanî careke din li ser daxwaza Tirkiyeyê ya mayîna li Efxanistanê bertek nîşandan. Li ser mijarê, berdevkê tevgera Talîbanî Zebîhullah Mujahid ji dengê Amerîka re axivî. Zebîhullah Mujahid ragihande ku ew dijî mayîna hêzên Türk li Efxanistanê ne û got. Parastina balafirxaneyê distûyê hêzên Efxanistan de ye. Ew rê nadin tu hêzek din li Efxanistanê bimînin. Xelkê Efxanistan weke dagirker li hêzên Tirkiye temaşe dikin. Divê hemû hêz ji Efxanistanê vekişin. Mujahid diyar kir ku dewleta Tirk bi hebûna hêzên xwe yên li Efxanistanê bin pêkirinê dike û ev tişt anî ziman. Me ji wan re got ev li gel me nayê pejirandin. Tenê Efxanistanî dikarin biryar li ser karûbarê xwe bidin. Ne Amerîka jî ne jî Tirkiye nikare. Bile her Serokvezîrê Pakistanê Îmîrhan Xan jî diyar kir ku piştî vekişîna leşkerên Amerîka ji Efxanistanê ew ê ti bingehekê nedin dewletên Yekbûn Amerîkayê ku li dijî Kabulê operasyonan pêk bîne. Emirhan Xan di hevpeyvîneke ji bo bernameya Oxios on HBO ku de helwesta Pakistanê ya derbarê karanîna baregehên leşkerî de careke din piştrast kir. Xan diyar kir ku ew ê rê nedin ku ji Pakistanê li dijî Efxanistanê bingehek wan ya leşkerî were bikaranîn û wiha got. Piştî vekişîna dewletên Yekbûn Amerîkayê ji Efxanistanê bi ti awayî em ê desturê nedin ku rêxistina îstixbaratê ya Amerîkayê CIA li bingeheke me operasyonê li dijî Kabulê birêve bibe. Xan hikûmeta beriya rêveberiya xwe ya 2018 jî li ser mijarê rex nekir û ku rê daye dewletên Yekbûn Amerîkayê li dijî Efxanistanê bi dronan êrîş pêk bîne. CIA tîrmeha 2018 dema Xan li hilbijartinê de bi ser ket êrişa xwe ya herî dawî ya dronan li ser xaka Efxanistanê pêk anî. CIA li du vekişîna leşkerên Amerîka li awayên nû digere ku karanîna operasyonên gengasiyên li Efxanistanê biparêze. Rêveberê CIA William Burns ji ber pirsgirêka bingehîn ya di Golanê de serdana Pakistanê kiribû. Burns ku xweste di derbarê pirsgirêka bingehekê de bi Serokwezîrê Xan re hevdîtinê bike lê ev daxwaz hatibû redkirin. Bile her devletin Yekbûyên Amerîkayê hêzên xwe yên li rojhilata navîn bi aweke giştî kêm dike. Wezîrê Parastanê yê Amerîkayê astin bi peywendiya xwe ya li gel Mîrê Erebistana Siûdî Mihemed Bin Selman re got ew ê bi sedan leşker balafirên şer û sîstema parastina ezmanî yên ji rojhilata navîn jî baş de vekişînin. Rêveberiya Serokê Dewletê Yekbûyî Amerîka Joe Biden li rojhilata navîn planên nû diguherîne. Wezîrê Parastinê Dewletê Yekbûyî Amerîka Lloyd Austin di duê hezêranê li gel Mîrê Erebistana Siûdî Mîr Mihemed Bin Selman peywendiyeke telîfonî pêk anî.
Di peywendiya telefûnî de Astin ji bin Slêman re got ew ê bi sedan leşkerên xwe balafirên şer û sîstema xwe ya parastina asmanî ji herêmê vekişînin. Li gorî nûçeya Wall Street Journal Gospartiya Berpirsên Dewletê Yekbûyî Amerîka, rêveberiya Serokê Dewletê Yekbûyî Amerîka Joe Biden piştî Efganistanê wê leşkerê xwe li welatên diniyên rojhilata navîn kêm bike. Ji bo vê yekê jî dest bi vegerê kiriye. Di nûçeyê de hate iddiakirin got Pentagon wê 8 patriot yên sîstema parastina asmanî ji Kuwêt, Iraq, Ürdün û Erebistana Siûdî vekişîne. Piştî êrişa 14 Eylûna 2019 li dijî navenda petrola Erebistana Siûdî pêk hat, li welat pergala parastina qada termînala gihandina bilind hatibû bicihkirin. Tê gotin jimara wan jî wê were kêm kirin. Rojname diyar dike got piştî peywendiyê, welatê got herî zêde komên Amerîka jê vekişin jî Erebistana Siûdiyê ye. Rêveberekî di asta bilind de got ji rojnameyê re axivî û nexwest navê wî were eşkerekirin, diyar kir got vekişînên got pêk tên ji bo gihandina leşkerî ya destpêkê ye. Ango hêzin hatine zêdekirin, tên vegerandin û jimara berê hatine bicihkirin, bingeh tê girtin. Pentagon bi hinceta ewlehî û nepeniya civîna navbera Austin û Bin Slêman ji piştrastkirina agahiyan neda. Dewletê Yekbûyî Amerîka piştî zêdebûna êrişên Îran yên li ser herêmê di çileya 2020 de pergalên Patriot şandibûn Iraq û Kuwêtê. Belê her dewletên Yekbûyên Amerîkayê êdayên rawestandina alîkariya leşkerî ya ji bo Ukraynayê beriya civîna Biden Putin red kir. Berdevka koşka spî cihên pesakê têkildarên mijarî daxuyaneke nivîskî weşand û wiha got. Hizra rawestandina alîkariya ewlehî ya ji bo Ukraynayê hizreke dûrî aqlane ye. Cihên pesakî diyar kir beriya li darxistina lûtkeya Amerîka Rusya wan zêdetirî 150 milyon dolar ji alîkariyên ewlehî tevî çekan şandine Ukrayna. Pesakî te qez kir ku hemû alîkariyên ku Kongresê li ser erêkirine radestî Ukraynayê hatine kirin. Her wiha dest nîşan kir ku Biden beriya lûtkeyê bi du rojan di civîna NATOyê de peyam da ku alîkariya ji bo Ukraynayê dê dewam bikin. Berdevka koşka spî cihên pesakî îşaret pêkir ku gerdestwerdana Moskova ya li hemberî Kievê pêk were ew amade ne piştgiriya deravê jê bidin Ukrayna. Her weke Biden zindî ji Putin re gotî em ê piştgiriya xwe ya ji serweriya xaka Ukraynayê û aramiya wê re dewam bikin. Hêjayî gotinê piştî ku di meha adarê de Moskova hêzên xwe li ser snûrê Kievê zêde kir, Washingtonê bi eşkere piştevaniya xwe ya ji bo Ukraynayê anîbû ziman. Belê her wezîrê karê dervê yê Fransê Jean-Yves Le Drian jî ji ber kêmbûna şerê gotinî yê di navbera Parîs û Enqereyê de kêfxweşiya xwanê ziman û got em li ser mijarê ku her du welatan eleqeder dike ji Serokkomarê Tirkiye Erdogan li benda gavên şînberin. Le Drian ji çapemeniya Fransî re axivî û wiha got. Li hev hatineke devkê heye ku nexerabe, lê têrê nake. Her wiha wezîrê Fransî diyar kir ku ew niha ji Tirkiye li benda avêtina gavên derbarê Libya, Sûriye, Rojhilatê Derya Spî û Qibrîsê de ne. Em ê bibînin ka Serokkomarê Tirkiye Erdogan tenê di gotinê de yan jê li ser erdê guhertinan çêkiriye. Le Drian dest nîşan kir ku ew dixwazin pêşî li mijara çekdarên biyanîyên li Libyayê jî bigirin. Ji dervê geşadanên li Libya, destwerdanên Tirkiye ya li Sûriye û çalakiyên sondajê yên li Rojhilatê Derya Spî jî pirsgirêkên girîngî di navbera Enqere û Parîsê de ne. Voilà sans doute l'un des paradoxes les plus frappants de cette année qui fut pourtant celle. Belê her bi alozbûna aboriya dewleta Tirkiyê re li gel belavbûna vîrusa koronayê rêjeya xizaniya li Tirkiye jî zêdetir bûye, ji nêzî 55 milyon kesên ku dikarin kar bikin derdora 23 milyon bêkarin, artêşa bêkaran ya li Tirkiye roj bi roj jî zêdetir dibe. Li gurî malpera Amerîkan monîtor jî pandemiya koronayê hişt ku krîza aboriya li Tirkiye aloztir bibe. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bi geşepêdanên aboriya domdar ku tevî pandemiyê pêk tê serfiraziyê nîşan dide lê li gorî daniyên nû şert û mercên jiyanî ku di 15 Hezranê de derketine korbûna têkçûna aborî û xizaniya li welê jî diyar dibe. Yek ji sedemên vê yekê ew e ku Enqere erka xwe ya distûrê ya têkildarî edaleta civakê di pandemiyê de pêk naniye.
جبر وی چینی ناوین او خزان دربارین مزن خوارنا او لعالیه کدهن لترکیه لبر هجمارا بیکاریه جیزیده بوم. لگوری پیمانگا کو سرجماری چکریه جسادی 58 ولاتین ترکیه دیندارن. هر وها جنیزی 55 میلیون کسین کو دکارن لترکیه کار بکن در دورا 23 میلیون بیکارن. بله دنگ آوی خوشی آرامی او راحتی به مروان را داده چکرن لی حبون آوی جی جیان خوش دکه او شیمبون و زندیبونه که پر جداتر بخوارد دعوا کرن لی تشتا کو دیار اوه به دست بکرن اساس سال 21 را شرکه هری دجوار ویج بو آوی وره لدارکتن او جنها دجی نشانین وی که با آوه که اشکره خو دایه در. بله امیج بنداوا نهدا یکو لاتوپیای تی چکرن دست بکن کو جبکن ها یک جکریزا سرکه یا دنابرا سی ولاتین افریقای دنه بله بنداوا نهدا یکو د سال 2011 ده دست بکری به بلنداهیه که بقاسی 145 مترن هاتیا چکرن او به درجاهی بقاسی 1708 متریان هاتیا چکرن او اف بنداو جبو اتوپیا خودی استراتژیه که پر زیده یا لوالیته هر وهاج بو بنداوا نهدا جی یک تایبتمندیا خویا سرکه بقاسی 74 میلیارد متر کوب آف ویش بو ورا کمپیوترن انگوی آوا که پر زیده یا کوش جمی نیل آواش نیل یا شین دهات وی لخواب ده کمپیوترن او باندورا که سرکه جی وی جنها او پیده لسر جیانا گلی اتوپیایی بده چکرن بلی اف بنداوا نهدا کو یک جی بنداوین هری مزن یا لپارزمین آفریقایی او ده همان دمیده جیم بنداوا هفت امین کل سرانسری جهانی خودی مزناهیه که زیده بلی دست بکرنا آوا بنداوی انگوش بود داگرتنا آوا بنداوی شکوتی گوتن بقاسی 5 حتی 15 سالان آوا چمی نیلا شین حتی بکاره به بنداوا نهدای جی تجربه که او اف تجربه کرنا بنداوی جی سالا 2020 ده ایدی دست بکره بله مگود یک جه تایبتمندی سرکی یا بنداوی او کوی باندوره که سرکی لسر جیانا خلکی اتوپیا بکه کو حتی خلکی اتوپیا جوی یکی وکه جخوره روناهیا اتوپیا پیناسه دیکن بقاسی 110 میلیون ولاتین اتوپیا هنه کو جوانجی 55 میلیون ولاتین اتوپیا حتی نها بکره به دکارین کوسا پیناسه جی بکن و لعالیه که دنجی جبو اف بنداف وره چیکرین خلکی اتوپیا بطایبتی ین لدزگین حکمی ده کار دکن فداکاریه که پرمازندان کو جوان جی بقاسم 4 میلیارد و 700 میلیون دلار معاش انگو فون خوین مه که انگو پری خو کو مه که باجا خو که باج جبو الیکاریا حکومت دان کو جبو بنداف وره چیکن او بقاسی میلیارد کو 700 میلیون پری دنجی چینی هاتیان دنکرن دا کو بکار به بنداوا نهدای به اوای که گشتی وره چیکرن با آوه که گشتیجی بنداوا نهداوی بقاسم یاکول سر یاکو ده انجام پیک آنینا وی ده او کروناهی بده گلی اتوپیا جی وی ده آلیه کهربه ده حسان کاریه که پرمازن بده چکرن افجی بقاسی 6405 مگاوات و کهربه تی پایین کو جبو اتوپیای ورا پیدا کردن کو جبو اتوپیا مگود جنیو زیاده تر هما بیشه خلک وی به کهربه اف جبو اتوپیا و کرونا هي كما بيناسكر لجبو سودان و مصر جي زهابون و فلاكت بيناسكرن بل جبروي كي جيما وك شري اوي يدنا برا اليان ده بيناسكريا كم مصر جبو اوابونا بنداوا نهده و جبو تجيكرن و دما تجيكرنا و برتكين پرزده و برتكين جدي نشان دادن او وك خطا خويا سور جوي كي بيناسد كي هما پشتي کو مصر سرکماری مصري عبدالفتاح السیسی اف داخلین دان ایدی جه کویت امارات اردن بحرین لیبیا عربستان سعودی گلک ولاتن عربان یکسر پشتوانیا جبو مصری درکت لعالیه کدن بنداوا کوتی آواکرین جی بقاسی 20 کیلومتر جه خاکا سودان دوره او یک جولاتی هری زیده بقاسی مصری جه حبونا بنداوی جی باندور ببه جی و سودان به بله اف یک ناو برا هر سی ولاتان ده جنهاد آلوزیه که پرمزندایا آوا کرن و ریا چاره سریا کش بکو شرکه یا آویل دنابره هر سو ولاتان دنه چکرن جی چیه؟ افریجی وکه ریا که دیالوگ انگو گشکرنا دانستاندران تی پیناسه کرن هری داوی سکرتری گشتی کمکار عربی احمد ابو الخید داخلینی یک دابو او بانگا دانستاندران جبو روشا هی راگاند بو لی یادنش یا هری گرینگ او سرکجی اوه
اتوپیا دبیجه اف بنداو تتیکلیا خو به ولاتن عرب را تونه جبر وی کی جی بنداوا کو هاتی چیکن تنه سی ولاتان باندور دکه او گوتن هر سی ولاتان دیول سر وی کی وره لسر وی کی در باز به لتشتا کو دیار ج ولاتن عربان پشتوانی کی پر زیده جبو مصری هيا لعالیه کدن سودان جی برتکین خوین پر زیده لدیجی اتوپیا نشان ده هینا بنداو بداوینا بویا یا کو دیار او ایدی شرکه پرمزن یا لسر آوی و دنابرا هر سی ولاتان ده پیک وره او جبرویه که جی هری داویس کمکار عربی جی بانک لنتوین یک بوی کر جبو کو تجیکرنا بنداوی او لیکولینکرنا ویه که جی بکویناوا تفکری اونها جی جاو لویه که کو گلوی نتوین یک بوی تکلداری ویه که جی چه بده آوا کرن بله اف بنداوا نهدای بکو مگوت یک جی خطین دمارا سرکی خطا جیان یا آوی یا جتمی نیلا شینکو برب به سودان او هر وها بر به مصر و دهریکه لسروی هاتی آواکرین دناورا هر سی ولاتان ده بنداوا نهدا بویا یک جخالا کریس او یاکو دناورا ایدی و شرکه بخوره بدا آواکرین پیکوره جبرویه که ایدی بنداوا نهدای نها یک جروشوین هری سرکه ین دناورا ولاتان دنه بده گر کدمی مهبم هم بکاربن آگاهیان لسرویه که به وره پار و بکن جبرکو بنداوا نهدای ما گوت یک خباتین خوین استراتژی ده دما پیش ده جوا که روجه که سرکه یا همش نوا ولات عربان او همش لپارزمین آفریقا بخوره بده آوا کرن بله بوی آوایش هم گرینگار نه ده او همش دسا سالا 21 کمین ده شریک کل سر آوی ورا چکرن محول ده با آگاهین کو هنه بورا پار بکن ام لور داوی ل 20 دقیقه نوچین خوین جهانی بینن او حتی روجا سه شمی بمنن دنوا خیر و خوشی ده هر شاد بختار بده